We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Oh, where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. The sign the world today will come to believe is the love we have for one another. We bear the gift of mission. Mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, faithful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. To your mission, Lord, we give our In the rite of penance, guilt for sins forgiven is taken away, but temporal punishment due for sins may be remitted through indulgences. Amid the prevailing COVID-19 pandemic, the gift of plenary indulgence is also extended to the sick, the elderly, and all those who, for legitimate reasons, are unable to leave their homes. They join themselves spiritually to the celebration, offering their prayers and sufferings, or the inconvenience of one's own life to the merciful God through Mary. In order to gain plenary indulgence in the celebration of the 500th year of Christianity in the Philippines, we can follow these steps. Make a devotional pilgrimage to one of the Jubilee churches in the Archdiocese of San Fernando, Pampanga until April 22, 2022. Go to confession. Receive communion. Pray for the intentions of the Pope and for the fidelity of the Filipino people to their Christian calling, for the increase of priestly and religious vocations, and for the defense of the family, the domestic church, the basic ecclesial community par excellence, the basic unity of society. Conclude with the Lord's Prayer,
the profession of faith, and an invocation to the Blessed Virgin Mary. Come, the Jubilee Church awaits you. Open the gates of justice, we should enter and give thanks to the Lord. Minsan, siya'y nangangaral at nag-iwan siya ng salita dun sa mga church leaders. Sabi niya, do not forget the poor. If the good news that we proclaim, kung ang magandang balita na ating pinapahayag, it is not good news for the poor, it is not the good news of Christ. I repeat, if the good news that we proclaim, that we teach, it is not the good news for the poor, this is not the good news of Christ. Hindi yan nanggagaling sa bunga ni Kristo. Therefore, Most Reverend Florentino G. Lavarius Didi, decree that the following shall be the pilgrimage churches for the Jubilee of the 500 years of the Christianization of the Philippines. Patutu na itamo kasan metong nakatang Kristo o tang sasaniba nakatamo limba na Espiritu at aluwain demonyo. Patutu na itamo kasan metong nakatang Kristo at manatili tamo kaya o tang imbanal Espiritu yang manimuna kay katamo. Yung patutu at yung bunga na ng Espiritu, ilapin na yung bunga ng Kristo. Parish Church of Nuestra Señora de Gracia in Mabalacat.
pagmasusyan tayo, ingkanam ng Domingo ning pamanyubling mebye. At para ka rin pa magparangal ka rin kaya katamong ima, mami, nanay, mama. Panandaman tayo po in presensya ning Ginu busal tamo. At ban maging mabungaya at makabalduga ning kaya katamong pamagmasusi, agkatanda kayong makiwisan metong karing panalangin at pamagkanta. Di intensyones kaniting misa, kapasalamatan tamo po itangan sinimbangeni, lalong-lalo na dempong eganaganang ima. Lalong-lalo na po Francisco Dominic Cunanan. Kempong birthday ng
Gelye Abrea Concepcion. At para keng malagwang kapaldanan dapuri Myron Rabadon at Jonah Gante, kempong kayang complete healing. At para po keng intentions dari Reynaldo and Remedios Garcia and family, Marlon and Lourdes Lopez and family, Fatima Songko and family, Dan and Criselda Barrett and family, Mona Lisa David, Edner Dian, Evangeline and Angel Bondok, Allen and Mylene Gilas and family, Gloria Galang Hills and family, Mother Mary Agustin Cruz, OP and community, Sister Remy Pangan, OP, Sister Socorro Lucero, OP and community, Kenneth Ray, Luis Marie Opina, Eliza Mansukani, Luis Lerit and their families, Nida Di Marukot and family, Gonzales family, Eduvigis C. Mendoza and family, Victor and Erlinda Tiglao and family, Jojit Manarang and family, Gia Canlapan and family, Joel and Mary Ann Ubaldo and family, June and Juditas Gutierrez and family, Lorne Soriano and family, Crisanto and Paz Anunciacion and family, Fidel and Luz Ocampo and family, Ronaldo and Emma Escoto and family, Romulo and Marivic Hernandez and family, Malyari family, Segundo and Rosel Macasyog and family, Canlas family, Romero and Marie Carinan and family, Romy and Belia Samson and family, Rusty and Gina Tongyo and family, Alan and Annalie Santos and family, Edgar and Ethel Menjola and family, Remedios V. Mangaluz and family, Irma Sandico Silva and family, Mirna Supan Quezon and family. For the intentions of the viewers of Misa Tomasino, for the perseverance of the seminarians of Our Lady of Grace Parish, Mabalacat, thanksgiving for the successful academic year of Angel Bondok, for the birthday intentions of Gea Abrea Concepcion, and for the complete healing of RJ Alonzo Reynaldo V. Opina. At para ka rin kaladwa, Maldang Kaladwa, Orlando, Guadalupe, Sergia, Angelito, Engracio, Bonifacio, Marciana, Erlinda, Reynaldo, Norma 40 Days, Hermana, Juan, Jason, Engracio Garcia II and Pasita Guevara Garcia, Crescencio, Pasencia, Ricardo, Vicente, and Raymond Songko, Beatriz Ocampo, Josepina G. David, Martina Manluco, Marian Bondok, Dante Songko, Moises and Romana David, Avelino Sr. and Leonor David, Honorio David, Crescencio and Victoria Alonso, Jose, Florencia and Enrico Bondok, Jeremias David, Sister Mary of the Sacred Heart OP, Reverend Father Lorenzo A. Sarmiento, Reverend Father Benildus Maria P. Maramba, OSB, Reverend Father Francisco C. Mendoza, OP, Reverend Father Arnold C. Santa Maria, OSA, Reverend Father Marius P. Roque, Elijah T. Tenco, Ed Lorenzo Manarang, Virginia C. Guanlao, Elisa D. Cabog, Seminarian John Matt V. Salon, Ofelia A. Sarmiento, Carlos J. Raimundo II, Paulo C. Lozano, Estela G. Lopez, Victoria Santos, Estrelita G. Lansangan, Godofreda E. Kayanan.
at ding maldang kaladwa king purgatorio. Talakad tapo bang magkabeta mo ngeni king pamagkanta king dalit a pamuklat. Sinubli ang mebye, ale, aleluya. Sinubli ang mebye, aleluya. Sinubli ang mebye, aleluya. Ale, aleluya, aleluya. Kristo, Pasko ng Diyos. Kristo, midaon ya. At mikot-kot ya, dapot ngeni mabiya. Sinubli ang mebye, ale, aleluya. Sinubli ang mebye, aleluya. Sinubli ang mebye, aleluya. Ale, aleluya, aleluya. Ale, aleluya. Mititipon tamo king lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutamong Hesukristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakyagom na ning Banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At keka antimorin. Kaluguran kong kapatad, bata mong maging karapat dapat magmasusi ka ring Banal na Misteryo, isipan tala ring kasalanan tamo pagsisyantala, at panyawad talang tawad king Ginong Diyos. Iagkastangening miyag nanagnan ing kapanisyan, magkumpisal Magkumpisal ko, king Diyos, ang mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad. Uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito ipanigapo ko kang Santa Mariang Kapilan Mang Berhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad. Ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katamongan sana king biye alananga. Amen. Diyos, himaya sa Diyos, ligaya king Diyos, king kakatas-katasan. At king yato, kapayapaan,
daka parangalan daka, sa sambahan daka, paligayan daka, pasalamatan daka, paulining maula mong ligaya. Glory to God, glory to God, Gloria in excelsis Deo, papuri sa Diyos, himaya sa Diyos, ligaya King Diyos, King kataas-katasan. Ginong Diyos, harining banwa, mayupayang Diyos sipa. Kinuming Yesu Kristo, bugto nga anak. Ginong Diyos, Cordero ning Diyos, anak ning ipa. Ikaw milalako, King kasalanan, ning yato, pakaluluan mo kami. Ikaw milalako, King kasalanan, ning yato. Tagapan mo'y panalangin Ikaw makaluklok, wala ning iba. pakaluluan mo kami. Glory to God, glory to God, Gloria in excelsis Deo, papuri sa Diyos, himaya sa Diyos, ligaya King Diyos, King kataas-katasan. Huling ikang bukod banal, ikang bukod Ginoo, ikang kataas-katasan, Jesu Kristo. Kaguming banal ay Espiritu, kiligaya ning Diyos ipa. Amen. Amen. Glory to God, glory to God, Gloria in excelsis Deo, papuri sa Diyos, himaya sa Diyos, ligaya King Diyos, King kataas-katasan. Manalangin tamo. O Diyos sa igpami a ginawa king sabla, ing korona na ning kekang pamaglalang yaing anak na ning tao, amibayit king meto nga babayi, dapat alang pigmulan,
migdusa para kaya kami, dapat mabibiye manggaman kapilan. Ing lilipas ming biye, mi koronan sana king pangawakas sa tula, ning pamanyubling miye, kagum na uling ye ing ginumi, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat ding apostol. Inya tune kilub ning balya ng Cornelio y Pedro, sa lubungan ng Cornelio, at sini Claudio, at dinuku Arapano. Dapat telakad ng Pedro, tikdo ka nga na kayo. Uli nga ako mismo, metong kong taong mistula. Nga namigsalitang Pedro, ngeni ko tune, akilalo, nung makananong in Diyos, e abiyasang mga biran kenuman. Ing ninumang tao nga tintakot king Diyos, at daraptana ing matulid, iti mga intulid diyang matanggap king Diyos. Kabang magsalita ay Pedro, ing banal na Espiritu, tinipaya ka ring sablang makiramdam king kayang pamanaral. Ding talasal pantayang Hudyo, amenibatan ka ring Jopa, kambe ng Pedro, tigmulalanda bakit ang Diyos, tigtug niya naman ka ring paganoing banalay Espiritu. Uling dimdamdalang magsalitang miyayaliwang amano at papuri king degulaning Diyos. Kanita nga ng Pedro, tinggap dayan naman ding taong deti, ing banalay Espiritu, antimonong makanano tayang tinggap. Nino mo ngeni ing magkayit binyag, king danum kaniting taong deti. Ngening ila kalupatala namang tinanggap king banalay Espiritu. Anya inutos ng mga binyagla king lagyo ng Heso Kristo, kay bat nanita, inawad da kaya ing manatiliyang kayabe daring mapilan pang aldo. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Ing Ginu, pepakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Ing Ginu, pepakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Dalitanan niya yung bayong daliting Ginu, ulining makapagmulala ng depatan. King sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumbe kayang kimtan. Ing Ginu, pepakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Pisyag ning Ginu, ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepakilala ng tune. Ing pengako na king balen ning Israel, ena kelingwan, karela mipnuyang lugod, anpong katapatan. Ing Ginu, pepakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Ing tagumpening Diyos, ikit daring sablang tao ning yato. Dalit ka king Ginu, huling masaya ka, o meto yato. Puryan niya kambening dalit at kulisak ning tula. Ing Ginu, pepakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Juan. Pakamalan kong kakaluguran. Mikakalugod tamo, uling manibatan king Diyos, sing lugod, ing ninumang lulugod anak ning Diyos, at akikilala ning Diyos. Ing lulugod, ene akikilala ing Diyos. Uling ing Diyos, lugod siya. Pepakit na ning Diyos, sing lugod na kekatamo, anyang tinubod ing bugtong ng anak, ban bikabyeta mo king kapamilatana. Itiya ing lugod, e uling kaluguran tayo ing Diyos, nune itamo ding ligurana. Anyang tinubod ing kayang anak, ban manatbos king kasalanan tamo. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Alleluia, 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 alleluia,
Lulugod ka na ako, pamintuano ring nga mano ko. Luguraneng igpa ko, at ikami nga dwa, manok nangan kekeya. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili ake kayo. At keka ang timorin. Pamamasaking maya pabalita, agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. I Jesus nga nakaringkeyang alagad, nung makanano na akong liguran ng igpa, makanyanda kayo namang liguran. Manatili kayo king lugod ko, nung tutupad kayo, karing utos ko, manatili kayo king lugod ko. Antimo nung makanano kong tutupad, karing utos ng igpa ko, at manatili ko king lugod na. Sinabi ko lakit ke kayo reting bage, ban ing tula ko manatili ke kayo, at ing tulayo miganap. Itiya ing utos ko, mikakalugod kayo, antimo ing pamaglugod ko kaya kayo. Ala ng lugod may git pa mo, sana ketang idaw nening metong tao ing biyena, para karing kakalugurana. I kayo, kaluguran da kayo, nung tuparan nyo la, ring utos ko. Era na kayo ausan alipan, uling enabalo ning alipan, ing daraptanan ning ginuna. Inya inaus da kayong kakaluguran, uling ing sablang dimdam ko kang igpa ko, pepabalo ko ke kayo. Eyo ko pinili, nune ako ing memili, at mitubod ke kayo, banlumwal kayo at pasipamunga, karing bungang manatili. King uri na niti, nano maningaduan nyo king igpa, king lagyo ko, ibyen na ke kayo. Itiya, ing yuyutos ko ke kayo, may kakalugod kayo. Ing mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo. May apat na mukha ang pag-ibig para sa dalawang taong nag-iibigan. May apat na mukha ang pag-ibig para sa dalawang taong nag-iibigan. Una, pangit ang lalaki. Nakatuluyan niya, isang magandang babae. Ano po ang tawag natin doon? Diskarte. Pangalawa, guwapo ang lalaki, pangit ang babae, pero mayaman. Nagkatuluyan sila. Ano po ang tawag natin doon? Swerte. Kasi mayaman yung babae, no? Kahit pangit siya. Pangatlo, guwapo yung lalaki, maganda rin yung babae. Bagay sila. Kaya pati yung mga anak nila, mga guwapo at magaganda. Ano yung tawag natin doon? It's the thing called tadhana. Pang-apat, pangit yung lalaki, pangit din yung babae. Pati mga anak nila, pangit din. Ano po yung tawag doon? Sumpa. Naniniwala po kayo dun sa salitang love is blind? Meron po dito sa atin, naniniwala sa salitang love is blind. Ang pag-ibig daw po ay bulag. Naniniwala ba kayo doon? Ako po, hindi. For me, love is not blind. It sees, but it doesn't mind. Nakikita ng taong umiibig yung kapintasan at pagkukulang ng taong minamahal niya, ngunit dahil dakila ang pag-ibig, kaya hindi na ito pinapansin kung ano man yung kulang dun sa taong minamahal niya, nang dahil sa kadakilaan ng pag-ibig. There was a famous poet-writer by the name of Aristophanes who said that love is the name of our pursuit since our desire is to be complete. Love is the name of our pursuit since our desire is to be complete. Naghahanap ka raw ng taong mamahalin mo at iibigin mo
para makumpleto ang pagkatao mo. Yun po yung lagi kong tinatanong sa mga ikinakasal ko. No? Sa tuwing ako po ay may ikinakasal na couple, tinatanong ko sa kanila, naniniwala ba kayo doon sa sinasabi ni Aristophanes? That love is the name of our pursuit since our desires to be complete? Ano po ibig sabihin nun? Kulang ka. Nung hindi mo pa natatagpuan yung taong mahal mo, kulang ka. At nung natagpuan mo na siya, nakumpleto ka. Kadalasan, yan po yung tinatanong ko sa mga mag-asawa. Siya ba yung nakapagkumpleto sa'yo? Opo, Father. Ikaw naman, siya ba yung nakapagkumpleto sa'yo? Opo, Father. Pero wag ninyong kalimutan, mga kaibigan, na ang Diyos ang nakapagkumpleto sa atin. Pinuno tayo ng pag-ibig ng Diyos. Bago pa natin nakilala ang bawat isa, nauna na tayong minahal at pinuno ng pag-ibig ng Diyos. No? Kaya yung mga ikinakasal, yung mga mag-asawa, bago pa nila nakilala yung isa't isa, pinuno na sila ng pag-ibig ng Diyos. At sa araw ng kanilang kasal, pinagsasaluhan nila yung parehong pag-ibig na natanggap nila mula sa Diyos. Kinumpleto na tayo ng Diyos, pinuno na tayo ng pag-ibig ng Diyos. Sa narinig po nating ikalawang pagbasa ngayong araw na ito, from the first letter of John, chapter 4, verse 7 to 10, sinasabi po, God is love. Ing Diyos, lugod dia. Ne? God is love. And I remember, it is the first encyclical letter of Pope Benedict XVI after his election as the Supreme Pontiff. So, gumawa siya ng encyclical letter at ang title po na ay Deus Caritas Est. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. At yun po yung narinig natin sa ating ikalawang pagbasa ngayong ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay. God is love. I remember also my professor in the seminary, the very Reverend Father Enrico Gonzalez of the Order of Preachers, he said that you cannot say that in God there is love. If you say that in God there is love, that is a wrong statement. Kasi if you say that in God there is love, there is that possibility for that love to be lost. There is that proclivity for that love to be lost. Para bang ganito? Yung baso, mayroong lamang tubig. Yung baso ay may lamang tubig. So may tubig sa loob ng baso. Parang ganun. Eh what if tinapon ko yung tubig doon sa baso? Eh di wala nang lamang tubig yung baso. Wala na yung tubig kasi tinapon ko na. That is why you cannot say that in God there is love. That is a wrong statement. Therefore, what is the correct statement? Deus Caritas Est. God Himself is love. God Himself is love. Ang Diyos mismo ay pag-ibig. Siya mismo yung pag-ibig. Pag tinukoy mo yung pag-ibig, yun ang Diyos. Pag sinabi mong Diyos, that is love. Because that is His identity. God is love. And we can see that in the first letter of John, chapter 4, verses 7 to 10. God is love. If you say that God is love, there is no possibility, there is no tendency, there is no proclivity for that love to be lost because that love is God Himself. Okay? And in the gospel that we heard today, my dear friends, it is also connected to our second reading. Ano yung sinasabi ng gospel natin ngayon? Love one another as I love you. Luguran niyeng balang metong ke kayo, kalupan na ning lugod ape pakit ko ke kayo. Not to be loved is unfortunate. Kapag walang nagmamahal sa'yo, malas ka. No? Unfortunate. Walang taong may gusto sa'yo. Walang taong nagmamahal sa'yo, malas ka. Unfortunate ka. No? But not to love is a disgrace. Kapag ikaw mismo, hindi ka marunong magmahal, disgrasya ang tawag doon. Bakit? Kapag hindi ka marunong magmahal, hindi ka totoong tao. Bakit? Because we are all capable of loving, my dear friends. We are all capable of loving. Always remember that every person has a vocation to love and an invitation to be loved. Ang bawat tao ay may panawagan para magmahal at may paanyaya para mahalin. At doon tayo nagiging totoong tao.
because of our vocation to love, and we invite other person or other people to love us. Di ba? Kaya kapag hindi ka marunong magmahal, hindi ka tao, because we are all capable of loving and we are all products of love. First, we are product of God's love. Second, produkto tayo ng pag-ibig ng ating mga magulang. Pangatlo, produkto tayo ng pag-ibig ng bawat isa. No? Kaya dapat mag-iibigan tayo. And that is what Jesus is telling us in today's gospel. He gave a new commandment to His disciples that they should love one another as He loved them. And Jesus said in the gospel, I do not call you slaves. I will not call you slaves anymore because a slave does not know what his master is doing. Hindi alam ng isang alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon o ng kanyang maestro. Instead, I will call you friends because I revealed to you all the things that I have learned from my Father. Di ba ang isang kaibigan, sinasabihan natin ng sikreto? Di ba? Ang isang kaibigan, alam yung kating mga sikreto, kaya nga kaibigan, no? Ano ba ang pagkakaiba ng alipin sa kaibigan? Meron pong malaking pagkakaiba yon, mga kaibigan, ano? When you say alipin, slave, ito ay binabayaran. Babayaran ka, gawin mo yung pinapagawa sa'yo. Ang isang alipin ay walang kalayaan. No? Limited yung kanyang galaw, limited yung kanyang kilos, sapagkat siya ay binabayaran ng kanyang amo at wala siyang kalayaan. Hindi niya pwedeng malaman yung mga bagay na nalalaman ng kanyang amo sapagkat alipin lamang siya, slave. No? Pero pag sinabi mong kaibigan, iba yan. Ang kaibigan ay katiwala. At ang ganda po ng salitang ginagamit natin sa Tagalog, sa Filipino. Sa English, friend. He is my friend. She is my friend. Sa salitang Latin, amicus. Diba? Amicus. Sa Tagalog, kaibigan. Sa Kapampangan, kaluguran. Let us try to analyze the root word of the term. Ang salitang kaibigan ay nag-ugat sa salitang ibig. Ibig. No? Kaibigan kita. Ibig. King Kapampangan po, kaluguran da ka. Lugod. Kaluguran. 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 No kanya po may bating amano. Ketang amanong lugod. So, ibig sabihin, dahil katiwala mo siya, dahil kaibigan mo siya, ang inyong pagkakaibigan ay nabubuo ng pag-ibig. Kasi nga, ang salitang kaibigan ay hango, nag-ugat sa salitang ibig. Pag-ibig. Therefore, there is love. Kaya malayo yung salitang friends, no? Yung friends, kaibigan sa Tagalog, kaluguran sa Kapampangan, mas magandang pakinggan sa Tagalog, sa Filipino. Mas magandang pakinggan sa Kapampangan because there is the presence of love. Kaya pag sinabi sa iyo ng isang tao, kaibigan kita, kaluguran da ka, ibig sabihin mahal ka niya. Kasi kasalo ka niya sa pag-ibig. Kasalo ka. The term ka, no? Kaibigan. Parang kasalo, kasama ka sa kanyang pag-ibig. So when you love a person, love entails sacrifice. You are ready to sacrifice for your beloved, like what Jesus did, no? So love entails sacrifice. Out of our imperfections, no, nagiging perfect tayo sa mukha ng taong nagmamahal sa atin. At ganoon din po, kapag tayo ay nagmamahal ng tao, nagiging perpekto yung taong minamahal natin kahit alam natin na ang taong ito ay may kapintasan at pagkukulang. No? Bakit mo mahal ang isang tao? Bakit ka nagmamahal? Dahil ba maganda siya? Maganda? Gwapo? Matalino? Magaling? Mabait? What if hindi na siya maganda? Tumanda? Kulubot na yung balat? Pumangit na? Naulyanin na? Wala nang matandaan? No? Hindi na magaling? Hindi na matalino? Mahal mo pa ba siya? Mamahalin mo pa ba? My dear friends, it's good sometimes that we check our motivation. Bakit mo minamahal ang isang tao? Mahal mo itong taong ito dahil ba sa taglay niyang kagandahan? O mahal mo siya dahil mahal mo siya? Diba? You love this person because you love this person. No matter what, you will love this person. Kahit ano pa. Kahit hindi matalino, kahit hindi maganda, kahit hindi magaling, out of his or her imperfections, you still love the person in the name of love. No? Para bang sa aming mga pare,
ire-relate natin sa buhay naming mga pare, no? Bakit paborito mo yung pari na yan? Bakit gusto mo yung pari na yan? Kasi magaling magkanta, maganda yung boses. Kasi magaling mag-homily, kasi matalino, kasi gwapo si Father. Kasi mabait si Father, kasi magaling makisama si Father. Yun ba yung dahilan? What if si Father nadapa? What if si Father nagkamali? What if si Father hindi na magaling mag-homily? What if si Father tumanda na, hindi na gwapo? Mamahalin mo pa ba siya? Check the motivation of your action. Check the motivation of your intention. Sinasabi nga sa philosophy, my dear friends, that intentions of the basic are essential. Mahalagang alamin natin kung ano ba yung motibo natin sa paggawa natin ng mga bagay-bagay. At dito natin masusukat yung tunay na pag-ibig natin sa isang tao kapag kaya natin siyang tanggapin kahit anuman ang mangyari sa kanya. Yung walang halong panghuhusga. Kahit ano pang mangyari sa kanya, pumangit man siya, madapa man siya, magkamali man siya, magkasala man siya, handa mo siyang tanggapin at yakapin ng dahil sa pag-ibig. And that is true love, my dear friends. Yun po yung pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kahit maging sino ka man, mahal kita. Yun ang sabi sa atin ng Panginoon. Di ba? Kung titignan mo, tayong lahat dito nagkakasala. Pati ako. Hindi ako exempted. Hindi ako perpekto. Kahit pari ako, nagkakamali ako. Pero mahal tayo ng Diyos. Minamahal tayo ng Diyos out of our imperfections. God love us because when you love someone, that someone, nagiging perfect siya sa paningin ng taong nagmamahal. So my dear friends, true love is to accept the person in spite and despite of his imperfections because you love him and that love makes him perfect. So my dear friends, mahalin natin ang bawat isa. Katulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Dahil ito yung tinuturo sa atin ng Panginoong Jesus, I give you a new commandment, love one another as I have loved you. Amen. Talakanta po. Sasalpantaya ko. Sasalpantaya ko, king Diyos, igpang mayupayang tuto. Di na lang king banwat yato, at kang Yeso Kristo, ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banal na Espiritu, ibayit kang Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, di pa ako king Cruz, mete at mikutkot. Tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makaluklok wananing Diyos, igpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mukom ka ring mabye ang pong menga mate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santos, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang niering mete, at king biye alanangga. Amen. Ngening i Jesus, kaluguran taya, anyat, bilin talakay, yaring sablang pakamalan tamo ating pamangailangan, ding anggang sukat tamong abalong luguran. Nga tamong manalangin, Ginoo, ibiyemeke kami ing kalam ning lugod. Ulitan tayo po. Ginoo, ibiyemeke kami ing kalam ning lugod. Ginoong Yesus, bustan mong mikalugod, pamikaluguran, at tiwala king komunidad, ning kaya kang iglesia, pilatan ding kayang pamuntok at talasalpan tayo. Adwan mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, ibiyemeke kami ing kalam ning lugod. Ginoong Yesus, bustan mo mikalugod at pamikaluguran, busal ding sablang balayan at iglesyang mamangkin, king ika ing Ginoo, ing ginurat pastol, paging tunelo, sanang metong keka, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ibiyemeke kami ing kalam ning lugod. Ginoong Yesus, bustan mong ing lugod at pamikaluguran, mag-ari ka rin hanggang komunidad ming relihoso, ban maging mayap lang talapatutu king lugod mo, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ibiyemeke kami ing kalam ning lugod. Ginoong Yesus, bustan mong ing lugod at pamikaluguran, mag-ari ka rin hanggang pamilyang Kristiyana, banding pengari at anak, maging mabielang lelangan anong no kenu ing pamikaintindi at lugod lumabong king kaya kaming yatoy, panalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, ibiyemeke kami ing kalam ning lugod. Bustan mong
mikalugod at pamikaluguran, busalmi. Mibuklat ka rin kaya kaming mata, gamat at puso, karing pamangailangan at katauhan daring, masakit at ding malungkot, ding kalulu at ding biktimaning kayalan katuliran, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, ibiyeme kaya kaming kalam ning lugod. Pustan mo mikalugod at pamikaluguran karing hanggang komunidad meng Kristiyana. Banding tao ay abot dang salpantaya kaya kapot ang akit da, nung makanano miyang kaluguran ing metong at metong, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, ibiyeme kaya kaming kalam ning lugod. Ngeni adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Jesus, kaya kaming kakaluguran, ipaintulot mong manatili kami king lugod mo at kapamilatanan niti, palabalaban miya ing metong at metong ulingi kayong ginumi manggaman king alananga. Amen. Puri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggap miya ing tinape, ayam pang mi keka, tinape bunga ning gabud. Diyos kapilanman, ulining kayong kayapan, ibietala kayo ding aining gamatamu, ding kekatang sa belong dapat at kapag nasan. Mipuri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggap miya iting alak, ayam pang mi keka, alak ibat karing ubas. Kapilanman, ulining kayong kayapan, ibietala kayo ding aining gamatamu, ding kekatang sa belong dapat at kapag nasan. Mipuriya ing Diyos kapilanman, ulining kayang kayapan, ibietala kaya ring ainding gamatamu, ding kekatang sa belang dapat at kapag nasan ibietala kaya. Manalangin kayo, kapatad, baning kakot kaya kayong daon, matanggap larapaning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tagapani sana ning ginuiting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpa, tanggapan mo lasan na reting ayin, kaya kaming panalangin at ayin, gawan mo kayang karapat dapat, karing kaya kang sakramento ning lugod, kapamilataning pamagkalob mong kapatawaran kaya kami, itiyaduan mi king lagyo ng Heso Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo, manatili kaya kayo. At kaya kan timuri. Iyat na rin puso yo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa. Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Pupuryan da kaking lubos maragulatula, kaniting panahon na ning pangasubling mebye, inyang ni Kristo meging sakripisyo paskwal miya, kabang yampang ne ing kayang katawan king krus, ing kayang ganap a sakripisyo meging katuparan dering sabla,
Kabang darawon ne ingke yang sarili ke kaming karingke kang gamat para king ke kaming kaligtasan, pepakit na ingke yang sarili bilang ing pari, ing altar at ing kordero ning sakripisyo. Ing tula na ning pamanyubling mebye, babayo ne ing mabilugaya atu, kabang dig sablang koro ring anghel karing banwa, daralit da ing ke kang ligaya, makiyabe kami kingalang tuknang dang pamamya kapurian kaya ka at ngaming kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, banal, banal, at mayupayang Diyos, mitnoing banwa, mitnoing yado, ike kang ligaya. Hosana, Hosana, ing kakatas-katasan. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Mapalad yaing daratang, king lagyo ni Ginoo, mapalad yaing daratang, mapalad yaing daratang. Hosana, Hosana, ing kakatas-katasan. Hosana, Hosana, ing kakatas-katasan. Tunay kapin banaloig pa ikang panibataning sablang kabanalan, uli nanita pagparalampumi pabanalan mo lasan nating ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape. May pasalamat ya kaya ka, piraso ne at binyane karing kayang disipulo at ngana, tanggapan ye iti ikayungan at kananye, itiya ing kanakong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kibat na ning apunan kinwane ing kalis, pasibayo yang pepasalamat keka, at binyane ing kalis karing kayang disipulo at ngana, tanggapan ye iti ikayungan at minum kayo kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran da ring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ni Kristo Metea, ni Kristo Mebea, ni Kristo datang yakin, wakas ning panahon. Inyang eni gaganakan mi o igpa ing kamatayan at pamanyobli ng mebya ning anak mo. Darawon mi yakeka iting tinape ning biye ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king i kamingan sanang misulusulo,
king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, Ipasiano ing kaya kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling mie, at ding sablang mayango na biye tanggapan mo kan sana, king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya benang Maria ing Virhena ing duning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang banala esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, kambe ng Santo Domingo de Guzman, Santo Tomas de Aquino, San Antonio de Padua, Santa Margarita de Castelo, ding anggang Dominikanong santo at santa, at ding Tomasinong martir, at inupad king malmong kaburyan king kaya kabana ning panahon, puriyan dakat paligayan kapamilata ng Hesukristong kaya kanganak. King kapamilata ng Kristo, kambena at kaya igpang mayupayang tutu kagum ning banal ay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan manggaman king alananga. Ngeni manalangin tamong mitnong kapanaligan at lugod kingig pa karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasawpanan ning kaya kang pakalulu parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan kabang manenaya kami, kambena ning maligayang kapanaligan king panyatang ng Hesukristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya O ginuming Hesukristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko yung babiye ko kaya kayo, emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan na ning kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan agpangking kaburian mo,
Ikaw mabibi at mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo manatili asan ang kapilan man kaya kayo. At kera ang timore. Ipakit tamo po ngayon ing may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nilalako, di kasalanan niyadong. Makaluluan mo kami. Agnus Dei Quitolis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis O iniing kordero ning Diyos, o iniing milalako king kasalanan na ning yatu, mapalad na ring mayayawos king apuna na ning kordero. Kinuwek matampang tanggap kera, dapat ikas miyay nga mano mo, kumayat na ako. Loving and forgiving are you, O Lord. Slow to anger, rich in kindness, loving and forgiving are you. Loving and forgiving are you, O Lord. Slow to anger, rich in kindness, loving and forgiving are you. all my being, bless the Lord, bless the holy name of God. All my being, bless the Lord, remembering the goodness of God. Love and forgiving are you, O Lord. Slow to anger, rich in kindness, loving and Forgiving are you. God forgives us all our sins, healing those who live in pain, saving us from a final death. God fills us with goodness and love. loving and forgiving are you, O Lord. Slow to anger, rich in
So great the love of God for us, as far as east is from the west, the Lord takes our sins from us. Loving and forgiving are you, O Lord. Slow to anger, rich in kindness, loving and forgiving are you. loving and forgiving are you. Si Claude Tamo po. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manwalo ko sana, kening pamakilaban mi, ang tabayanan mo keng salangsang, king dewa kaning pamirayang demonyo. Pagamuamang mi keka, king lupigan me sana, saning Diyos, at ika prinsipiring ehersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos. Patulundungan me king infierno'y satanas, pati na ring aliwang mga rawak, ay espiritong luyon-luyon, king yato, at mantun, king kasiranda ring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Panalangin para king COVID-19. O kalulungan pong mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit pa mangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal, akasakitan kaya kami. At may kamate na karing dakal at tao. Adwan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod. At iyatyat mi kaya kami, ing makaulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring tawong, mitutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring peka puning pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at ing gawanda iti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring Dr. Narcis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren, miyayawak, kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayip na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mula sanang alanganggang, kapaynawan, detang mayangon na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at bang makasawap kami, kareting mangailangan, at pakakalulo. Manano na sanang pauli ning masabal at pamagmalasakit ni, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasagkulan, kaniting krisis. Layon taryan na kami, king pamagbayong loob at kabanalan.
Iti aduan mi king kapamilataning ginong Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawili ingaklis mi keko, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligayat at kanwana na birhen. Induning Dibina Gracia, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Pedro Pio, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Talakad tapo. Manalangin tamo. O lubos mayupaya at alananggang Diyos, binalik mo kami king biye, kapamilataning pamibangon mo kang Kristo, iba't king kamatayan. Pasiknangan mo kesana kapamilatanan ni iting sakramento, ningke kaming pangakabus. Itiyaduan mi king kapamilatanang Hesu Kristong ginumi. Amen. Ing ginoo manatili ake kayo. At keka antimore. Bendisyonan na kayo ning malugod at mayupayang ginong Diyos, ingigpa, inganak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne ume kayo king kapayapan, aleluya, aleluya. Salamat King Dios. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili, aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of a mission, totally yours we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts, mercy, compassion, justice, and peace. The sign our world today will come to believe is the love we have for one and all. We bear the gift of a mission, mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of a mission, totally yours we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord,